I dobar dan ljudi, dobrodošli na moj kanal, moje ime je Hrki i na mom kanalu radimo sve što se tiče fotografije i usput se malo zabavljamo, tako da idemo vidjeti što se događa u današnjem videu. Objavio sam story na Instagram, pitao sam vas da mi pošaljete neke slike kako bi ja uredio za video i za uzvrat vi dobijete neku sliku za Instagram i to besplatno. Vi ste poslali slike, ja sam ih uredio i to je cijela priča. I ako već niste, nemojte se zaboraviti subscribe-at dolje, videi izlaze sada 2 puta tjedno, srijedom i nedjeljom, tako da nemojte propustiti nijedan video što se toga tiče. Možete baciti like dolje, to bi mi jako puno pomoglo i idemo dalje na video. U sliku koju imamo nam je poslala Marta, tu ću staviti njezin Instagram. Žao mi je samo što sve slike su u JPEG-u, to je u biti kompresija koja ti daje finalnu fotku, a kada slikaš tipa fotićem, onda dobiješ fotku koju možeš kasnije uređivati bez da se gubi kvaliteta i tu ima puno onako više, možeš više uređivati tu fotku i da izgleda profesionalnije. Ali svejedno, dao sam si trude i pokušao sam što bolje urediti te slike, tako da evo sad ćete vidjeti na koji način sam ja uredio ovu fotku koju mi je ona poslala. I sada možete vidjeti jasno kako sam uredio. Uploadio sam svoj preset koji je vintage, on je više malo inspiriran kao tim vintage lookom tipa Fujifilm i tipa kamerama kao što su Insta. Znači kad slikate da vam odmah izađe slika. To sam se malo poigrao više manje s ovom vodom, jako mi se svidjelo to što je slika jako simetrična. U biti to mi je možda jedna od najljepših slika koje ste mi poslali. Ako pogledate moj Instagram dosta možete vidjeti kako u zadnje vrijeme mi slike više na neki smeđi onako ton. A ova tu slika baš mi se jako svidjela zbog ove vode i što na ovoj kao nekoj, ne znam kako se to zove, na ovom drvenom. U biti htio sam pokazati ljepotu te vode, tako da sam malo ju posvjetlio, malo dodao više saturacije u nju. I evo možete vidjeti baš i ono, full je dobra slika. Tako da hvala ti Marta na ovoj slici. I ti si jedina koja si dospjela zapravo, a imaš dvije svoje slike zato što mi je i ova druga slika bila baš top i htio sam i nju urediti, ali nisam htio ovu drugu izostaviti. Tako da idemo vidjeti ovu drugu sliku koju si nam poslala. Mislim kao prvo, slika je baš top, sviđa mi se ideja iza nje, ovo kao krave i to. Ne samo da tu ima kreativnosti, nego treba imati hrabrosti sjesti i slikati se tako u trgovini. Mislim, ja sam isto dosta lud što se toga tiče, ja bi isto tako nešto napravio. Evo, stvarno mi se svidjela ideja. Uredio sam sliku, pokušao sam urediti na jedan stil, ali je dosta slika krenula se raspadat kad sam ju počeo jače uređivati. I onda sam ju odlučio da ću, nisam uploadio nijedan svoj preset, pokušao sam ju sam nekako napraviti malo više, da ima više sličnih boja, tako da bude ujednačena. Kad sam ju uredio, opet nisam imao osjećaj kao da je to nešto mi je falilo. I onda sam otišao u Photoshop i malo sam se igrao s ovim crtama, ovim bijelim što sam stavio gore dolje. I opet mi nije bilo to. Opet sam htio nešto jače. I u biti, pošto je poanta cijele slike s ove krave, tako sam ja došao na ideju da bih mogao kopirati i napuniti police s tim kravama, pahuljicama. I mislim da je slika baš je top, pogotovo ovo kad sam kopirao. I kao vidite, baš je simpa, tako da hvala ti puno Marta na slikama. I idemo dalje na sljedeću sliku. Sljedeću sliku nam je poslala Ivona. Tako da, kao što možemo vidjeti, slika je onako dosta basic. Ali moram pohvaliti zato što uvjeti slikanja su bili fantastični što se tiče mobitela. Pošto mobitel ima dosta manji senzor, što više svjetla, to je njemu bolje. Tako da možete vidjeti ove highlightse na kosi, ajmo reći kako je ta svjetlost zapravo strukturirala sliku i to mi se dosta sviđa. Da sam ja to slikao sa fotićem, znam kako bi ju napravio. Baš bi bila, dosta bi bila onako moody što bi se reklo, to je danas trend u fotkama. I ajmo reći, mislim da sam uspio napraviti nekakav look. Tako da sam oduzeo malo boja okolo nje, pretvorio sam malo ovu zelenu travu sa strane u više onako žučkastu i monotonu kao recimo filmski neki look i promijenio sam boju u crveno zato što kako vidim ove gole grane iza podsjetilo me to na jesen ili neko ajmo reći lijepi jesenski dan ili neki početak proljeća i još sam tu malo doradio što se tiče lica. Malo sam posvjetlio lice i oči i evo dobili smo ovu fotku što možete vidjeti. Tako da mislim dosta mi se sviđa, hvala ti Ivona što si nam podijelila fotku i idemo na drugu fotku. I drugu fotku možemo vidjeti našeg Antonija Grgića zvanog Toni i njegove famozne tetovaže. Mislim da je ova slika slikana u Budimpešti. A mislim dobra je slika i sve, samo što ima previše stvari koje ti odvraćaju pozornost. Lavio sam svoj preset Autumn i
Pošto mi je iskreno taj pogled malo previše odvraćao pozornosti s njega i evo, napravio sam više taj neki moody ton i evo vidite našeg Tonija kako tu lijepo izgleda, kako smo mu napravili lijepo boju kože u njegovoj Hilfiger majičici i idemo dalje, bok Toni. Sljedeću sliku nam je poslala Matea. Kada sam dobio sliku prvo stvarno sam bio iznenađen. Fotka je fantastična, izgleda mi tu kao neki zalazak sunca i ti si stala i fotkaš. A ono, to smo mi znamo, fotografi, imamo oko za to. I stvarno sam bio uzbuđen kad sam prvo krenuo uređivati sliku, ali kako sam krenuo uređivati sliku nekako nisam mogao dobiti ono što sam htio, kužiš. I aplavio sam svoj preset, napravio sam sliku više moody, jer mi se sviđa taj neki ton i kao da je neki sunrise, ali nisam mogao pogoditi ono što sam htio, nešto mi je stalno falilo. Malo sam se igrao s Photoshopom i došao sam na ideju da bi mogao zamijeniti pozadinu, stavio sam više ove neke kao planinice, i onda sam napravio kao sunce koje izvire iznad tih planina. Malo je bilo teško to sve napraviti realnim, možda se malo iskuži, ne znam koliko se skuži da je photoshopirano, koliko ne, ali jednostavno nije bilo nekako načina da prikrijem. Overall, slika je fantastična, hvala ti Matea što si podijelila sliku sa nama. I to je to neki moj quick edit, koji zapravo nije quick jer uređujem cijeli dan sam uređivao te slike. Stvarno je dope fotka, hvala ti puno. Idemo dalje. I sljedeću fotku imamo našeg brata Renata Grgića, brata od Antonija Grgića i moju malenkost na slici. On je rekao da mu ja izaberem neku fotku. Ovu fotku sam njega izabrao zbog toga što sam mu ja već dužan neke fotke uredit koje smo se slikali zajedno u Londonu i nisam izabrao fotku na kojoj sam ja, samo zato što sam ja na njoj. Tako da evo, napravio sam neki basic edit i to je u biti fotka, mislim sve zbog čega je ova fotka dobra, zato što smo ja i on ovdje, kojiš frajeri. Kad imaš tako dobra dva frajera, mora biti dobra fotka. Šalu na stranu, uredio sam mu ja još neke slike, tako da, ali evo, ova slika završila u videu. I to je to ljudi za danas. Nadam se da vam se svidjelo ovo što sam napravio, nadam se i da u buduće ćete možda htjeti nekako da izbacujem slične teme. Kao što sam rekao, videi izlaze 2 puta tjedno, tako da nemojte se zaboraviti subscribe dolje, da narastemo na barem 200 subscribera i da možemo rasti još i više. I ništa ljudi, bit ću kratak, hvala vam na gledanju, bacite komentar, kritiku, bilo šta, sve je dobrodošlo, a mi se vidimo sljedećeg tjedna. Doviđenja!